Unu tie ni ngo. O tie mabe ana tie odong gang bam. Ya gago gang ki kome dong. Mia pachwa awod paimol amor mia pachwa awod la yera awor gili awod lo para awod tingiling poko choki mon ka gota ne ko welo la kwele pe queen la kwar po gwang mucha wod pa dugu reju team wod pa lo fo moy awod kworo awod la kwele pe queen la wod tingiling poko choki mon la wora toya da foy matek utie mabe ana merni ana log gi mama na nok malube kitela kiye matika bino madong ni no choki an malogo ne alogo mi konyo ko gamente mi sensitizing dano kida mi dano go bol ki kwi kene kidong gwek dano go nge ngo akwi ubero yero dano me chero ka tela i position mapapat now mano gino ke luoni kwi onyo ye wan watika chiri ye obi chero ka wore level mapapat chake we level muken man pangeo hero level muken tima dongo mabe mano level e un level maramo konyo luak mabe eno level ma kwano ti yeki peko nung maloyo weng general ki achuli wan watie ka donyi peko ma wan ka wa peko no don ubino locking we wow se wan pa wabi karo ki ye peko ma wano ti kere don o welo ku fulo do peko we wa oto do dong mer rwako do gola che fungo wi wa ye che dum to ba ki peko eoni pienne wa tiyo pichan wa chwalo joma ke ku chero ka choy warga ke chan ni chan mer ku bin gang wa che wa chwalo gi beno che dong jono ku kele wa chan ko enu ti gang kan and jo enemy gitie very sensitive and they are very active me bel ka winyo ni nga matika loko gimano we attention ki wang dano doke kom an gitika lwen ni gieu ni mer peke tim mano gitika tore tuero pa wan chalo bol kwi mano gitika tuero ma chalo wan anywele melo ma megwa mano gitika dio wan luak pe kare mano wan ngeo ni kare ma ngat mon ki chwalo ko timo beru ker ma be obi timi wagimo at least mano nok we wan po ni gimo ki tim ke wan luak so jon tika lwenyo ni mer peke lok gieu ni peke pen gieu ni peke peben in fact peke luong wa nyingi pien ka luong nye attention padano cha ot chire kome o ngari ga daru ngari mono timo ngo o ngari ga daru ngari mono tikwene so jone pe mir winyo nyingi so don wan luak wano tiki tuero acholi wa ayo malo acholi wa chung acholi wan chugi cho wa chung malo waneno ni wa chit ka yero jo magitiki qualification metela pe qualification me shirka picking nomination form again the rest are having qualification of picking nomination form not a qualification for leadership we ko be one wati kumani so gina wan mer watim wan mer wan wek dan ma megwa gunge twer pa kwigi gunge kita kwi be ke kita kwi raj kere kwi be no yer dan ma be pien mwa ma kwi tum kere ki Uganda kan tim mwa beach tama chiel den kay yer marach chemiro ibedo marach ti mwa ya beach mano ti mabuch ikom kwini no etika mato chan ikom kwini mano gin matiene no ke yer mabe ibi bedo ki kuch mabe pe mwa beach che do ke no ni o kita mwa en na tim mabe do ka no gin ne we kwo wa ki kin gang kan nyu wan machalo community nyu wana nywele melo mon wa bet ki kwo mayot pien watia tim ne kuman la dit lo wan mer wo foi an mer foi petichi matek ma initio an polkar ini chung ya da an polkar ini chimu wang dano de and then pedo ka chero tv ki chimu wang an money peke we ngan money okay ka choke ke chimu wang ki de and then which is very right mer lo ba ko medigum mer lo ba ko teli yo mer lo ba gok in we gok wan kit miti gok ki wan la dit lobo now peko ma wano ti kere kan ti jomo kene ma ini chwalo gi me bin ka pe ke penyo peko wa nyomi ti pe peko wa dok jo achiel e oni jo ma giti ka kelo peko me nywalo ne gang jo giti ka welo peko ma papar giti ka kene wa gang kan dong lega watie ni wan luak wan mero do wa yabu wango ko wa beru kan no ko ti para dit lobo
o lubu kore mod ngomu we ko la dite ri pa wa ti watini dano ma duong gi biru ni ake wa la dite ko no pe ko nyido a pe wa ko gi binu ki fane me chubo mir gi nyo me geto me no famous ma megi la dite por gak mo piene pingo tiga tiyo the rightful tia tiyo the needful we wa in ki ko me kan ngan mo bien ko chero o tim gi mo ne charo me bala tension ki kom la dite you won't accept. You stick on your promise, you stick on your mission, you stick on your way. Any ngoma wano mir eneno. Don't come beri chawane. Lotela magin kukero wan lo bol kui wa doko lo mone gini. Lotela eoni mero wang ching utegi chotegi. Lotela madongo lo ko beri lo doko lo mone gi mero wang ching do tegi chotegi. Pedo kudugi wang ching kutegi chotegi. Lotela ma ko ko doka dui pa dano doka dui gio. Wano te der wano ti pero wano chweli ni area wano ti pero makit eni ye ni ye chiri timi wa chiri loke ye piwa la tela chero kuja chero lako wiyo la tela chero kuja chero kam chako nyayo family chako medo mon chako medo show chien o chako ka tikidonki ofit paluak mi chako chero ka neno kono yam Nigeria no winya kinye yam kamone winya kinye donc petika timo needful of the needy ma anyone no te der ni donc gina tie un chaque ki i tela bien tela pagamento is a temporary office mati temporary they have power because gin kitiki siene but a temporary office so one you un mawati de der kanyi tela wa yeti tela ma tie o ma gakko ma twal la bolle chalo tela office par word ngat mo to ki logo ngat mo ken e office e ni peke loro gamente bel peto gimoy ken be lok ki ye meaning no ni kadi wala dit lobo ma may wan digi ma kar ne bi romo en bene ngato ken logo ngato ken ko lokke chako cho administration ma mege manyen chako designing kita policy ne mero bet ken manyen manu ku manu edo tela ba meg wan mete der kanyi tela ma gakko matwal tela ma gakko matwal madong wan tela wa en tela ma rome di dok tela ma merke war eno loweng so no enjoy en ma merke war gini eno gutio o did gini do gumi yege singi temporary office ni do gini merke war yo chanani o we ko wando te der kitika nyuar wa mateke because quote wa yo no ruode wa quote wa yo no lo tela ma te gankanyi o dir ka ga no quote wa lu dir ka ga ngo now anda mer ko na te cherbot ruodi ko na te cherbot lu tela me ka ha ki lu tela do odi ma papat mati ya chuli no ya buango e no we ko lu tino watika le mo chane buch mateke when o be contribution ma make pa un me ye ti bola pa joma wa chwaro gi ma pekete ti ti dagi wan pieni ka go chike goba wano kero mirwa ye wa kero tamwa ye then wini kuru kwe ka ke jong chako neki wini no ni latin mono chero ngoro widana yo kwa latino mogo chero tim gimona moko man latino mogo la wo chero dongi chero mako kamone kuman latino la wo ke wilo chero go dano ne ko kamone pieni uno tika mito gimo ero gimone e ma no eno be kamere no be ka koro ki kom chik pa la tele ma no eno chike ki wan kanye telo kana ya jikini no pero para latin e no pero pa jo e no wen o be pero pa undo tele ma uti a chike goba ki wan we wan tin tia por pero we wan tin tia ka do criminals we wan tin tia do lumone pa un we wan tin tia do jo ma kongi pe we donc temo ke kwere ni ngari mono family ki beru ni donc cha wa ni e ngari ber gi ne mo gi pere ti latin chan a gangi me gi mo di pe kainen ka undo tele uno ko ye ka kwedo ni lara ngom matika timeria ni mono uno yam history me ngom eni no belong to which clan who are they eni no gina uno chero ka o kwed ko gi oni ka kwedo ka do eni o chero rio ke tare kindano no ni ang the truth about that land ki community magiberi area e oni than taking personality than sticking like an individuals, which is very wrong, very wrong. So gina don't want to take any do tela me kara do tela me dugola ma papat do tela me te kwaro ma ni girwori ni o chak ti kilo tela ma gi chiko chiki che ya jikina pe ki weko wan luak mo dong pin kanye chala wan ma buj me lobo ma chala wan buj me wan ma buj me gang wa chala wan do loko do lo lega
chala wan pe wati gangwa chala wan pe wabolo kuya bola chala wan pe wayero ga yera chala wan pe wachungi line ka lok pigi ya wa tin gin ti office gini ma ko dan chala kit eone lo ba mero fodi come lo ba pe mero ko wek dan eone ko bet ki yor kompien yin ki mi authority ki mi chance ki mi opportunity mi cer ka konyo dano yin do lo ko konyo do me lwenye kom dano mana logo ni alogo ma chunya chwe pien ka neno ka kita ko be lo pa chuli ti kera chuli ko be ku charo ngom weng ke penyo ngom mati ya chuli 100% pa ngom mati ya chuli ko be 20% ena yedong it belong to a chuli 80% do a ko ki a chuli tuera pa ngom me 80% do a ki a chuli dong teaching joma ko bina gangwa joma ko bino en weng do tera ye go timo endorsing warga ga gi ka ya go don ko be tinti ko na area ma megwa pero ni weng wa tingu wa do ko ni weng wa do wi undo tera bien ke wani LC5 tika chane LC1 tika chane area MP area ne tika chane ngan mon bino go mer ya bu school mer ya bu odyat yini mir endorsing en ka ya ka en bet kanyu now bino kidong piani no eno timo go gi mo iri yindo wani aya yindo keri kuno gun ki community makuno pikero ma enti keri mi chenne chako dong nyaro community dong lega na tie bot lu dire kaka ni petie jollo la tela mo iken ma petiu pilwak area ma mek pa in wek I win ni la tin kaka ni mo la woke ma ko ti buch wek gir family ne ko chit kalimo chan ke chit ki ne ko ni piano chit ko wek family ne unyo family ne poko kero ni pien dan maraj kuman uni e mano okelo gieo ni igang pien ni ka yini kwero jollo ko dan e ni area ni che po bi dugi area ni ka e jole cho bi no ga chune o bi nywaro u ki area u pien ni do tika timme ano timme an por bi mer ki timme ye tika bino mero wano chiru yer LC1 mangeo area e oni ngom ene o chake ki kweno ji kweno mega nga LC2 mangeo ni Paris eni o doko Paris kay o doko Paris pe mo amakit eni joma no gidi yon chonti kay o beru ngari ki kuman LC3 mano ngeo pe pa sub county ni sub county eni ba wa yam lo ko bin pe pa wan sub county eni an ma don kan ki nwala kan ya ngeo ni pe wati kuman LC5 nyo kan sila 5 ben en kumanu area MP ben kumanu joma papat wen kumanu donc la tela ma wano bichir ka yerni mero ku bello la tela ma yeti kilo tela lu wore man in kada initi lu mon palo tela palo wor ko wen la LC tiriki sub county ku wen in perwate kwetgi and that is the level ma in mere non report ki bodgi ka wa in de chwali office ma megi madit kunni kadwa in president kadwa in RDC kadwa in chalo area MP kadwa in chalo women district women MP these are the people ma you have to get information from them from Paris level up to district level up to the constituency level erga inde tika creating mona yekin o nyokin in kilo tera lo wori chakini ning e mon waxe RDC mala wangamente magamente yochimo president me district e mon waxe LC5 ma enti wangamente me okay enti chalo won gang me district level e mon waki LT3 ma enti won gang level me sub county I digwa LC2 ma eneti won gang me Paris level I digwa LC1 ma eneti won gang me village level ci dok no inanga kore lu tela eni ki yek gi yo ki kindano ki bagi te chen wek chak tit ki dano ma yo yeti ki dan la wa chen wan lu we wa tek pien wan ribe chal wan lu we lu chat gi tek ki chuk pien gi ribe chal gen lu chat en we ga gero cher ga chwal ko gi mo ka go ke mer ni ki mi tax mo gin ko chwal ko gi la wa chen ki winyo ko gi chalo group unu tela ka unu ti area mon ka unu ribo chwal ko chalo unu lu tela me area mon no do no pek ki winyo chalo erga ini bara ko kindano chalo jobi muno red de chako wot keni e chako don kelo mon e kindano no la tela e oni gimoti wiye la tela e oni unyolo tela e oni ki red gio lotela e lotela ba ko wa poko ki do gola mi kakati ka timeni bien gin gi ciero ko nyur ko attitude en ki lotela mo ken ci fuñu kit gini lokke do kit pa dano ca poko kin gi dano ca ko ne ko mego dano ca ko poko kakaki kaka dano ca ko poko ciere ki ciere lotela ko de e on mer red gion a chule u yab wangu kenen ko bi loan ma wan kitika chu kamini wa loan ki kan loan ma don wa wan kare wa gamente per mo chulo ne inoni la te der yemer ko ki kene ichiri charongo mio
ni miro timo gimone chiri ruonyo lonyo ni wo miro chak bakke lu tela dong mi chung kiri ni ala tin ni ti peko ngat en ti peko wache unen yo metielo kore kon ka yin chika timo campaign ni wani wano bin ka chung metielo ko peko mo kin gang e chier do ka yin yela kel peko padani kin gang lu tela e una chuli peki dwokgi peki yergi lu chung e una chuli peki win wa loggi in fact kinen chal ngaro bin ka chung nyim dano lu dok kinen chal gwok ko bin nyim dano do lego ni don ma wanu tika loko mbo tika chwane ki weko wor kindan ka wen ya chuli sub region weke kari kano uno chuli ma uno tie kwano lawyer o kwano o ti ngeo kidma administration pa luak o ngeo kid twer pa luak mer ko bet keren you wake up and let's fight for the right of our community of our the future of our generation because we need now to avoid other things wanu no je mo ken ma kitati mani kar ma do wa ko nyarwa ko be wan pot watiko waleo gi nen watika kubne doge be jaw tela me kwaro kun tela kun gina lokke kun gina no ki robo lokke ne wanu be ka administration ma be gang ma megwa so gini lit moy kom an ma ko nyamo pere danu ma duong pe gi neno gi on ki neno er pe romo lokke ye penni e kar me cirga bolo ki mieli ba pa mano ki mieli piere mano de yini de poyo la tele me pe mi tuko kuma ne foyo no etika haki o te mi cirga vurikam no etika boko nyinge be ni foye be ye anga ma no bi vuru gange do mi chulu be ye dong mer ko gakalo ye ne se enini me yab wang dano wa tika cirga bolo ki mer ke bol ki diro mer ke ye dar ma no binu ka telo lwak erpe la chuo mer ke ye dar ma po binu ka ma petiki qualification me pe ko nomination form ki ken la telo ma tiki qualification me telo lwak eni gina mer wano yabo ye wangwa enen ana foyo a logo man pilo na Uganda pilo bana ki pi kana chuli ana foyo